Dobrodošli u vođenu meditaciju za susreta sa vašu najbolju verziju. Udobno se smestite onako kako vam najbolje odgovara. Zatvorite oči. Opustite se i uzmite onoliko vremena koliko je vama potrebno za opuštanje. Duboko udahnite kroz nos i polako izdahnite kroz usta. Opustite noge. Opustite kukove. Opustite stražnjicu. Opustite stomak. Opustite leđa. Opustite ruke. Opustite ramena, vrat, usne, oči. Opustite čelo. Duboko udahnite i polako izdahnite. Fokus jedino neka vam bude na disanju. Ako vam dođe neka misao, prepoznajte je i polako pustite da ode. Sada, kada ste potpuno opušteni, zamislite jedno prelijepo mjesto gdje sa jedne strane je prekrasna plaža sa kristalno čistom vodom, a sa druge strane je planina sa visokim drvetom. Duboko udahnite i polako izdahnite. Zamislite kako taj prekrasni miris prirode koji dišite čisti sve vaše sumnje, brige, strahove, bolove i sve što vas muči. I istog trena, isti taj miris ispunjava vas s vjerom, ljubavi, zdravlje, mir, mudrost,
obilje. Produžite dalje, polako hodajući po preljepoj pesočnoj plaži. Korak po korak, kako sve više i više hodate, u daljini vidite da na početku planine je preljepa kuća. A kako dolazite sve bliže i bliže, vidite jedne stepenice koje vode do tu kuću. Duboko udahnite i izdahnite. Približite se do ove stepenice i učinite prvi korak. Prvu stepenicu, pa drugu stepenicu i tako dalje, sve dok ne dođete na vrhu ove stepenice i ne ugledate jasno tu kuću. Polako, dok prilazite sve bliže i bliže, primećujete da tamo neko sedi za stolom. Što ste bliže, to više primećujete jedne osobe koje vam deluje toliko poznato i pored toga što je ta osoba okrenuta leđima i ne vidite lice. Duboko udahnite i izdahnite. Sa svaki korak sve ste bliže do ove osobe. Kada ste već dovoljno blizu, vidite da ova osoba uživa dok strasno radi onaj posao koji vi želite raditi. Izgleda onako kako bi vi željeli izgledati. Srećna je, zahvalna, zadovoljna, zdrava i samopouzdana. Ova osoba je magnet za ljubav, za zdravlje, a obilje je svud oko nje. Duboko udahnite i izdahnite. Sada ste dovoljno blizu i možete vidjeti lice ove osobe. Pa to ste vi, da, to ste vi, vi u vašu najbolju verziju. Sada upoznajte ovu osobu o koju ste se pretvorili i recite joj sve što želite. Uživajte pričajući sami sa sobom. Duboko udahnite, izdahnite i kada ste spremni, polako vratite se i otvorite oči.